Assistant Executive Engineer Agriculture Asaipu Kendra Singh Thousand Saihem Chido de Data Jok Asaihem Sampridang Ambani Pen CBG upon Karbi Anglong along le Pilong le Pusi JCCPA atum Sodak Pen Pachinipon Longki killing a hemalong Chojuna se Karklipon Karbi Anglong Live ada pabirtang ton pen arjuponikta. Assistant Executive Engineer Kendra Singh Thousand Dipu pen Guwahati along saike klem nangji do o puajok saihem along chiklo ejon pen nini ni thom ansi saihem chewang chodalam the keklang. Sarave oso chehok mengave phijureng dok posonsi agriculture asaihem sampridangang the keklang pon. Baithalang solong Hamren Subdivision Agricultural asaihem aprang ko anlone alon kedo AEE Kendra Singh Thousand asaihem kachido de data jok saihem sampridang anpin Therepo chikloni phaitrok siarni porphahini rachiti ma por pherangke bitung atum pen kahumri damhut haladak get inkir klak anchot kalisi saihem along inuta theklong le abhi along kahumri damhut ansi bangplia chokomar asaihem chewanglo chokomar atum pen pherangke pen karju ahut aner lokesang Andicho damruk pusi chethanpon AEE asaihem kachido de ong ajok chokomar atum anta saihem asaipu AEE Kendra Singh Thousand amen chini ne set anpin Ladakh penta chini melo bang sar palamthe sarave osoche hok mengave phijureng dok kwa tengsi baithalang solong agriculture asaihem nangplang detlo Piniarni kupia potsi saihem ang hap adonri Kangkir klingma holiday mate kopine kangkir do mapu karjohut AEE Kendra Singh Thousand asaihem kachewangwe ong holiday doma avema thangnat kachini ave chekro ejon pen nini ni thom saihem kachewang chot asaipu AEE Kendra Singh Thousand kaike amat dipu pen Guwahati chedo chot abang puaphan Karbi Anglong Autonomous Council kechari CEM Dr. Tuliram Ronghang kupi ingsaiji AEE Kendra Singh Thousand dipolong kido ahokpet CM ben kepa a meeting along si kidun lokma mate kepa the chotma puta arjunini AEE Kendra Singh Thousand amithang staff atuma phan kethan ke pini ke Guwahati along meeting kedo pusi kethan tang te kedam tang anta lapuson kethan pen loksi ache klo aningkan pedam lo maputa chirok tok aradatu chethan redi Sarkar pen kepathik aron karkan rat hek from anta Karbi Anglong Autonomous Council kechari CM Dr. Tuliram Ronghang lapen alang litum keja tum langding pumaputa chethan pontu AEE aman inghor king pen kaike dipu Guwahati ke honklung asaipu AEE Kendra Singh Thousand upon anghor thoplot puma pusi haladak tebok terai Kidwara datu chethan pon apen AEE aphan baithalang so agriculture officer amen pen kido hawar arat aphan thangnat alia vi buta jongpon Thousand buli ase নাম চিনি নাপায় নামটো ভালকে গম নাপাওঁ চিনি মানুহজন কছাৰী মানুহ হয় কেলে চিনি নাপায় মানে ভালকে নামটো নাজানো কিন্তু কছাৰী মানুহ আপুনি কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত আছে সেইটো এইটো এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট কে আহে তেওঁ কাম হ'লে আহে আকৌ গুচি যায় বেছিকৈ প্ৰায়ভাগ ডিপু গুৱাহাটী এইবিলাকতে থাকে তাতো কিবা এটা কাম থাকে যায় আমাৰ অফিচৰ কাম সেইকাৰণে তাত যাবলগীয়া হয়
অফিস আহে আহিলেও দুদিন এদিন থাকে বিশেষকৈ ডিপু আৰু গুৱাহাটী বৰ্তমান ষ্টাফ কেইজন আছে ইয়াতে আমাৰ ইয়াৰ ষ্টাফ SDO ছাৰ লগাই মাষ্টাৰো লগাই 21 জন আছে 21 জন আৰু আজি আহাটো কেইজন না মোটামুটি এটালৈকে সব আছিলে প্ৰায় 18 জনৰ ওপৰত আছিলে তো ৱৰ্কশ্বপত ষ্টাফ বেছি আমাৰ ইয়াৰ ষ্টাফ কম এই অফিচৰ ষ্টাফটো কম ইহঁতে 1 বজাত 1:30 বজাত সব ওলাই গুচি গ'ল ৰাতিপুৱা SDO ছাৰ মেক্সিমামটো ডিপুতে কিবা কাম কৰি থাকে ডিপুত মানে যে ডিপুত যিটি মিটিং পাতি থাকে সেইকাৰণে ডিপুতে গৈ থাকে ডিপু গুৱাহাটী এইটো আমাৰ সাব ডিভিজন হ'ল আমাৰ ডিপু সেইকাৰণে ডিভিজনতে আমাৰ মেক্সিমাম কাম থাকে সেইটো কাৰণে আপোনালোকক কি ক'ম কিছুমান কাম থাকে কাউন্সিলৰ আমিতো সৰু মানুহ ৱৰ্কশ্বপৰ ষ্টাফ আমি কেনেকৈ ক'ম আৰু মেক্সিমাম ডিপু গুৱাহাটীতে ছাৰ মিটিঙত বিজি হৈ থাকে আহে ইয়াত ন' ডাউট থাকেও ইয়াত কাম কৰিবলৈ মানে কাম কম আছে নেকি কৰিবলৈ একচুৱেলি ইয়াত কাম ইমান নাই সব ডিভিজনতে হৈ যায় Hamren Ben Daniel in He, Karbi Anglong Live. Advantages Assam 2.0 along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kipang dakpon Ambani upon compressed biogas upon Karbi Anglong along Nikre Pong Bonglong le Pekpon Pupo along JCCPA atum pen ki Chidonun Tikti. Lason si Karbi Anglong angkang along Surik Kebra Togbor Pli Kethom Pho kilometer an Vetlo. Lasong bong pen Karbi Anglong along non ki long le kavia joksi Karbi arada tu marat long ri along an ki dodam nang kok pen ki tharlia sai anta klempon nang koklo. Lasi Ambani aphan Karbi Anglong along CBG aphan long le ki PG pu along chedondun thik thik. La pen CBG asai Karbi arada tum sai choklem dun long ji pu ning chetheduna thayavi. Athe Laha Industries along ke adada sai le klempon ji pusitamik mesin pensi ke ongdung ke klempon ji lasi kiduk det karbiara datum laso CBG along sai choklem dun long ji aphan ning che the o nangni la pen CBG along long le pi det pulote laki ningkan pharo aphan lo la pen CBG aphan masap along le ke enchoji kali chiri suri pharo si endet lipo lasi tangka aphan chot si methang longri longpat kachipano hokdun nangni pusi JCCPA khorsing teron pen ningjepon ke employment ke ente koson la unemployed youth la pan ke ong phulote koson la jongsi la hai industry bangbe te koson ita ili tum chini lorle pinyar na nelita chine councilors or chini ne secretary tum chini ne labang so CBG aplan nang ki bi pen ili tum ko unemployment longi labangso CBG non aloma plan ke area pen theng pe clock pleka ka plan ji kali haloi ke highly automated ji mechanized ji alada kala so bab e det pen ke rod anta bang machine men si ke roji muni de nang rodun tha tangune de lopuke nang hangelu lasi halada ke ilitum amonit atum employment long dun oji pua bangke lake ening theune non ma jongdam clock si tame ilitum la CCI bukajana long bangkwan sido Karbi tum bangkwan lo non ke do ada ke claim do la sonsi go piloma hala so Karbi langpi hydro power so project long si tame Karbi tum ko anla do tuning alom lamda la bankrupt security ko piloma la so phananta kache song nang cheturok bo halata ente ko buson lo ladak nona bangke ambania company long ilitum bangke goson si dake employment ke long dun po lapen ilitum amonida phan haladak amunidatum haladak employment ke long dun ye bang phan dak kam ke long dun ye phan labang so apuna chak halabang ki thiga teng pen dak duma vema halabang elitum chini ne lapen ke la so details a project lapen councilors or pen koson ko pilone alu ka chitok councilors or ta peklang kle pen kado beta chini dun delang la silabang so lama bang ke councilors or same Karbi Anglong arada bang phan ke pachini dak nangi pusine litum chuning ri are thurnang kok po ako jong si thur thek the pulote laga kibir lo bang hala
2006 malam non-digram pen singgurala menang tum ilitum kaduga vetar julong lo haladak la so tata nano isi bangke nano project lo plan lo isi bangke gopilama la so chemical half kibi pulo haladak muni na tum bangla puan si ganingje inuda asar pia bangke ne neso in la so long le pensi ne ane om ke chulong la si la so long le joni neso po inuda prandam edlo sita non inud dolang halata pran pedam nang sita ni ke long le pipe jo la pan ningang thing la pan ka chisi ke bangke litum ke nang sok jong si patoite claim that patoite pidet pulo tang te gopil mai litum Karbi Anglong arat sita me halabang soang dengan sita me kedam kali pulo te ilitum ke ceklulong pi ceklulong so long le kedam te ki kali दाम ठेक थेलो पुलो ते दागलो माती इदो नहीं दागलो पुलो ते मो फुटपाथ कोई रुइले के मेगे kalidat ke labangso long lia taksi ilitum labangso portimia taksi ilitum ke kacutiki labangso portimia taksi ilitum ke ehem irido labangso portimi labangso long lido kok potsi pini ilitum mane peng da gedo labangso long lido kok potsi ilitum social security social democracy puasa pasubet sita ilitum penap ilitum long lia velo pelang avelo pulote ehem ave rida velo pulote toar pulo koirok lo tiru ilo pulote kumla munita pun bang nang tinji pue nang hok ji pue nang hok eda ji matedi marat marenga piat teng si bang hok po lasi Karbi Anglong rat si tame tangka cherso fan ke kupil mala so compensation da hala ko pine ta ho bang fan ke pani ning chepe the thesi long le bang cherai nang long le bang cherai kom theng terone sango pen jaseme la CBG so industry ki biji alam te butak menan lam klara lang ni pen paklang konlo nilin mede son soni bello jase meda banke la ke multinational company chini nei banke la ke big company etum banke da ke aso asa kam eklem kli apen la sola tuma project ke la ke banke mega project bahari project mega project series la pena lang etum banke da kalli la ke haroi sipen hazar at 100 2000 crore annually la so profit la so return la so pasi da claim ji da ke la ki tango kuti si kuti ni bepal na claim gali da ke crore 1000 crore sab business se bank claim apen la banke da banke la bap si ke ji la banke diaper plan pole grass la pole elephant grass le la si la long le ke ji la banke sitlo na la son la si long le nang pik ji la ke suri Paro kena hektar sekenai lamso lamsa lamali la bangke lasi laso dak ni langat itu lang damlo portal long leke dak forest area de reserve area dolo lapen an class ba government land puke lason free land ge dak tum tek dam long lelo lasi ko dak lo ke people apen lang alang itu bangke agreement dolo portal lake 100 years apalo ma 200 years panu esam dam tanglo te ke chelong alang buka belu lagi lasi elitum non te gamlong bangke etum tanggalong tai ta tangga ko anon longon po ba employment longon ni po ta employment ke longon ta chance complete like highly mechanized like bang ekdom highly technology high level technology se claim ji bap ke rot pencenglo lasi manpower bang ke lan lebar choke maji pandalan doe de jip sini mata lasi laso alam ta employment noi potame la dak banke chini pa me kakela setani li kopi ma deli mena knowledge setting polote la ke highly mechanized lasi non amat long leke li pipik lo eli ke hakuben da pipik lo asama long leke pune adi mate Karbi Anglong se pilo ladak kene Assam Rifle Training Center pe tungku pilo long do laso tak non kene solar project pen ala dak 18000 non eta pulo ako oil palm polam dolo lasi ladak ke oil palm ta chini lo laso bangke long le fan ke fertility fan siksa ape lason dak laso long level so keje fan ke eno destruction kam de la bangke ecological apana problem do lasi Mizoram Nagaland ba Indonesia Malaysia ba Latin America ba Africa country tamen ke abandon bom lasi nong India pansi golbe nang to far le nang tum letiki no mangerje tang join se
so ajang thunon bangke kena market long demand do bolam le si non ke lasi non da ka bangke bine subsidy ke te nang pipo puse menang non mena song to manda subsidy nang pipo da ko poisa nang lon ko itum ke kiluma muni to mati ang ton benang le mati tangka se pate compensation tangka tang subsidy tangka se pate mati tola ta chonon pro le lo kante la se la so palm oil da pani minister banglo social environment empower minister dak banglo like adobe survey je bansi bang se like adobe pheri me melo pen la purse me la ke elephant habitat area elephant corridor area non la solar project ta penada ke muni tum choklam chodam ni main area lo borjan area bote lajong si pavedet polote ada kopil me ecological imbalance ta thetanji imra degradation ado yada environmental la say de tum development abirodi kali development against kali development nahi sa to boke sustainable development ladak na mabit paru re pin pe de muni to akisu lan environment hajar de pin pe se ladak ke development no nei eco friendly development to sipune green laso de without destruction of the green belt area life and see da ke se development padu nei la se lai kadu ko bela pini tu muntina po lang nang po la se lai bang ke multinational company tum ke da ka benefit pan ke lang le da Karbi Anglong pa plangi pan kali amina chu pa plangi pan bang ke la ke la tu pene social welfare la online men kali ala tu ke exploitation hukon pe kachong sibya pan sila hai company ke bang cho ito pan pene ke jinso pan le da tuna paplang na pan ke bang kali la si la hai kadu we lam do la si tumen bela bang ke project ke daji chuneri lo asam chief minister bana la so da Karbi Anglong mage itu budak lo da ke long le bang ke tum pite ke daji ba council so pan da chuneri lo alang le tu dal la so bang ke men deng nun tong nang ne la apa ni tu mang ton ben chini ada ke batai ke betul mata ada tapi si la so lama ke pima decision wang ni sita meri tu en bangke la so project bangke itu gela ke ceton unde. News report Karbi Anglong live. Lakhain kora pho Dwarbagri MEC constituency under Arlong Chuhu Burateron Arong Mekar Longki Kiling hem bari the ase Karklipon. Lason si Karbi Ron Barim ke Kroy Aradatum ki Pinangan ahem tun atum ki Joduna se Karklipon rinti. Lasi Longki Kiling ahem sitame Joduna se Karklipon pining an ke wopong kep an pleng edlo. Lapen Kurusar laki Longki Kiling Borwa Sersing Kiling atum pensi Arklipon. Laso Chojuna Long local MSCN parta EM Richard of Visitami Ninke me penta kamasak Soviet sitami Chirabdu. Lapen ke Halloween penta labang so Chojuna Long nang chitong dun rinti si Karkli kaphejo pon ke misen pusi kurusaratum penthan pachini pontu. News report Karbi Anglong live. Lakhain kora pho nilip MEC constituency ke parlo tarapung borpung borlang soara do anta ningkan phokep aprang penta towar mesenang ji pu ke hang setami ASDC Congress asongatum Karbi Anglong Autonomous Council along kichari bom ahut anta borpung ara raphan mesen atowar pipon thek thedelo bonta non kedobom MEC Pabitra Rongpi Karbi Anglong Autonomous Council along EM anghoile long letet sitami Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen Chingki Pachiton Bonsi Tarapung Borpung Borlangso Araraphan Akisung Aputhak Chinipa Melu Laso Jo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Rong Hangasang Ho Amithang Amad Damsi Rat Aphan Lamcha Chipi Ponlu Bangso Lamcha ka Tengpen Chipapleng Vek Nang Jipura Tarapung Borpung Borlangso Araraphan Mesen Atowar Kasemar Asai Pangcheng Ponlu Bangso atowar kase marpen ajok borpung tarapung arat pen danglok borlangso arat atum kache hok ningkarong ningkang sam abangki laso atowar nangkepale rok abangki Karbi Anglong arat ahemprek kilong lok ating lupusi MEC Pabitra Rong pilapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan kiro pajirpon Pongdung ani pen
labang swali lapason doji punir tum nilimang ta himan mel pe matha the sidame pini KAC gechari tim Karbi Anglong sir Dr. Tuleram Ronghang alang li phan aprang sia kero ping tu alang li kamatha kimi pen ajok dhorom la pen party chipu pe pin pen nirtuma Inglong arat borpung tarapung bolang sorat phan mathasi pini labang so tuwar nitum ngelang phan wanglo nilitum la borpung tarpung bolang so nitum polling center pli local committee nilitum chingrum si nilitum pini nalitum phanang ke phake lahen lo lasi pini sir Dr. Tuleram Ronghang aphan aprang sikro pilo lamo nilining jelo lapena api MLA Bokajan Dr. Mulmin alang li phantame nili akero pingtung alang li kodok awe ke chipiduk pen alang li mathat hipen nilitum nili bahawar phan lapuson asai nang kedeng pipo report alang li phantame nilitum akero pilo la peladak local MEC sir pubitro rongpi alang li MEC mandate pen nilitum aphan lapuson nang deng an ke klem pithe ka pot alang li phantame nilitum suri akero pilo la nilitum ke bolang so borpung tarapung asor ke nilitum ke kachi hok ong nilitum ke hemprek ke nilitum han ke kilong tang lo pusi nilitum ke ningkarong ong nilitum ke cilakapon dalo nilitum ke hemprek kelong lo pusi nilitum ke labang sotwar pe najok nilitum ningrong cipilo Tarapung hawar long BJP local committee president Mohen Tokbilapen FP sop holder Ramsing Crow Sitame Kachuru Pajirpon News report, Karbi Anglong Live. Tang te pinia da berta ke lapan si kang ton paniklo.